ampa eya bosome fofo nti wasa wotimi tuni amadada ni nyina egu hu sa eno ana Steve Boat epese otomane ye na anopei bosumo esen so de eya months of love it is a Steve Boat se tugu a de 31st December no January etwam ose tugu enu nti na ye nyina ye bebo ahia nyame ya adom a ochina memene eye 2nd February ewo Methodist Conference Hall Old Safo Kumase 2:30 p.m. na mo ho si mi wie ya ampedu atwa flight mesto me de ma hoden kwota eye brother Steve echi ewo Methodist Hall Kumase Montane so 2:30 na ho me pega na man time me nka 2:30 na bedru ho for emwa because ye kwoto agu die emu den na ene wa wonim sister Sandy bi guys sister Sandy bi you men of me let's go original girl demo Diane Fagon me fa hwema no hu fa me say ba ni bibi say me ti he pa ade a che amu hu mi a che insekru no ye be di no style bia bi on say di aba oh kafra me di rade me di insekru yi asiem for how long 2 times and then sem no ka wo fie ka se pinso na me fa emro so wonim sister Debbie oh sister ya wanya broken heart anya a hit song wo mi kakalika love o te na sie nyina ye nya broken heart enya musika say hit song a o we say nka be mama tetete akoma rough ni abo hit songs wo enti Debbie medical ja no a yesu buebu ye ye nyina nsagu yetima Debbie sister ipa sa wono na ye wanya ne okofa footballer bi 21 years ba and ye bushia what a shock Debbie open kwala do ade and I was so de no em sister me hwemu din a wo size na kasa na me se wo fa no because on one hu susu a ohani hu asusu na o fi se oh nkwala na me lie na okofa footballer 21 years na we e na omo ho chat bi ababa be pie Montana che se Debbie be so che se come home boy be me ho adwuma sa na Debbie ka che boy na wo chat mu o ni Twitter a trend wo hono mo na Easter Sunday me faaye na me se me ka kire mo enti Debbie ne nsem na etwego mo nsem na na ga ni ebruta why den rough medical nya na fa footballer again but nsem na Debbie ya wow why ni na duty thank you yet was so woni fela makafi I was utimi nim no na say ga na why na nim no wa pre na wa ni to de bia again de pese me bisa de bia ni chi ho nye de bia ni chi ho atoka de bia ni chi ho afọ ohun minim se sa na ni chi ho te a ana ono na atwede pen mi bia fam bia meni hobi na me mpese e bebu mi nti no fela ne why wanted by the police oh ne police oh police I will be so why then fela e de mi nchire mu gay na braid say the graft eba be premiere ni movie Kakalika Love ababa we say do I know ho ajosumu kinkon wono na na mafie mu den blasting ne ma so ma papa no en premiere movie no one ne manager na ne nkon sa na ono so di na chi no e na mo boru abra ifie ene ye se o mo skata honom ene ye ma wunyisini ma anyisini ni nyina mu no brand Kakalika Love eba so enti abrante ne businessman enti no also ojie movie premiere no ojia I'm coming to you, fella. You smart in DJ Khaled voice. And yes, yeah, penachano nenra. Wouldn't say again, you're running cran hanging now, meaning so couldn't chrome pando dia. You're running cran has saying you na ye who fella macafe. Again, I wanted. Oh, minim Instagram quaint. Minim direction a quaint Instagram. Come in my direct and a direction quaint Instagram. Me a chain or Sunday one or grow. Ain't fella? Why I wanted, and yes, say, Sister Sandy say, fella, why I wanted. It's about my dear found home. Ebetre afi fa to step punctuation mark etwam na mentwa ensem no eso ye to aso de a ataka 1 year enyenye o say same question every day and then dey same question abrantie na no pa me sorry say what a concerning to me sorry am social media some mo hudwumo mo ya mesomanum keka me o meka o na me copy article page me ko honom na bre ya trato wa post picture nice bi asa o share red bi sa ni ade one da ho benye picture we no post yemu
Okay, mamoto mo fu enti no. Yeah, let us continue. Who say? O shata adi say pa na wunyi wa moto ma ja. O ma sa so bo sa so de ye hallelujah nkwa amen. Anya say untimi nka bi wo ha na efu. Enti efu ye de hallelujah amen yet waso. Article here ye entokwa dos wo krom. Enre ya mo ye by election no by sa sha ni mo. No mo ko. Ehwe eyi security for was o mo hwe so. Omo ena ekon otum se we na bar ne da ye waso ho da ye ena eni article se mada sorry ama me to be man mpanimfo no mo beja agro ni di Ghana first article na tro ye okoni page on Instagram a eda honom so what was one article thank you aso ajingo praje atu na se last year fufuo party ne ye ne article 1 na ye ne ade a wo baby na this year no so no sena fufuo party no ya hyehye ba no sister ye ma fufuo aba wo mu ate bra na bedidi wate bomodin abra na bedi fufuo ni bi ena no hwe sene ahase bo ma afa mesu asanka be the national salute crusade hey are you wanna so pampam say Jesus is Lord but na ya ne adwen hira afi we say no same things but different energy omo ba de ma me fantel wate because afi artist eguso no Sarah Becca said, go for Samini, go for Shatawale, go for Stoneboy. Yeah, no, we are going for all of them. For 4 parties match. And Pai will fear say, a bed giant to the onim, uni are you acquire how? And Pedu are you in co company? Or more year in you are be brave near day. Yatata Sam Pedu are you in co, or more than you are be brave, beba. It's uni are you are obra, and Pedu are you association, when you be, has say at so. After yen twice to mess habo for phone home common why. Bray the same. Anochi Supremo. Yeah, boy, I am a yao. Hey, Anochi, Miss Life in ye. Assembly to me pa because Ahosepe, me and calculate. Yen the first people are a branch any arena, you copy any fear a year home interview. See a query and she any move for any time cameras. A dear, ye bore quite so one or more. Na asem na ye mareho pa wa asem we mu ne se abranse ni hia moa no sebi Ghana for twetwe mo na ase kakra amantem ba ni nyina echi no e ba ntem no okopie mu ewo ho omo ye do meye bia but bra na esi ewie ye no e na cardiac arrest e den eche no na chese wa ye nyame adia na ha na me kan si so se hwehwani mufo na montoma hye na kembe ye 50 years emubo ntutu no afi na mu betutu afra akwaji udin wo na yase asemesi nsabo 10,000 asemesi 20,000 sister Sandy man no 1,000 meka ni nyina style biebi ye mmom nkaye abra ye kopie mu ewo ni fie honom de enka onyare menyare sa sabi why you be boni ana Sandy minim semaye obi boni ana menye obi boni me cry minim ade a me ya be mahu semaye obi boni me mu de menye obi a boni ampa boni de onye obi aboni mum nyame mfa ne kra ensie ti se na me kan hwe animufo no ensan abono o de mommo Ghana obi yare no ohia mo a munyi ba sabi nipa nya tohoto eye na se na wo kobonsa ami aye headline agi udi ohun ba beto me ho to aso sene fa hwehwe animu twam kra na ye nto aso na metia me rigi eye wo feyie ane eye Angie's Beauty Hub okwa Instagram ho onu ene wa ma me rega ye se efe no keli udi nsuogum na afo se twon san so na manim so de rabbit starch ababa wa ne ya de ye pa ogbawe malam onu so Instagram ene just styled by the one and only Obeku Ventures onu so Instagram Suzy Sika Miss Goldis ena asha matade St. Francis Shoe Collection or La Paz New Market hono mo anko abante na bie shoe shop kakraka efo pa ko ibi ono ena asha me mpaboy de ma bubo so nyina ya ofe na wo pe bia bo mo dia friend number we say 05472642268 05472642268 u fresi wono ma de also me pesta Sunday win o ka de also pesta Sunday hwene no Obeku betimi ayden ama ubi je to aso a pacho Joyce Bresson kedi machi fansa to akoma som erade Yesu me de moneyfo erade
each one for himself, God for us. So asem ne kind, a joy samana bem e wo Yesu dimu. Amen. Sister, and now no mishiano hey aha o. Na mbisa ne say Sister Joyce, xylophone your more contract saying also in fear 9. Na me say ason osenson ye. Ensun ye. And a sister one che ye jiji xylophone ye me oh sister netu ntakra hurukum we free xylophone wa kopie baby foforo wa kwa dem fa me ho sa bo ko baby foforo ni tintini tietia Joyce we betray xylophone die mu ade Jima bel unbreakable still unbreakable only God and then I can't walk join xylophone. I think we are doing it. But we okay, xylophone your record label. Now almost talent. It's almost signing. But you say, may I write? May I wrong? Old penny gospel musician now. Oh yeah. That's why you're powerful. Almost signing. That's almost signing. That was almost signing gospel. Mission on to so help and nay. What I saw. Yeah. Oh yeah. Tin sekruna na nam krumu kase ensemo kokosun na no mo boa. Oh yeah, we Ghana do be at me. No mo kase we free ho but what I saw. But in the crew woman say a contract 4 years. Time as 4 years and so they say yes ye jeje xylophone yes is mo properties here the man. What dey na be ndin. Oh ye minim. Tomo ba de be mo. And I'm sure say minim sa area. Sa yeah. Bound to say ye jeje xylophone arts for no minim. They say eku aba say we xylophone for na the man okay ye gia. What the mom? Oh, unze xylophone. Ye o mom kasa. It is say bulldog and I say anot. Onu say hu na obetuma bisa no obetuma chichu say no kra na say nyame ko no obetuma ka. But properties na e wo mudin mu ana e wo. Enu tumini. Sister Joyce say obebo me nkomo. So bisa unse manya abotrepa na me answer. Me pe wasemo nti. Oh, bisa bibia me fere nti no nti mama good answer. But person be who say xylophone niema no. Wo say obi ho a wo sign wa wo say niema we dey wo dia. Niema we say oh your sign was within 4 years period we be use time no so a your contract wu a niema no so we eje. Nti e ho na person mu say o mo sign ne bia Prado ni niema ni na ye dey achewa na 4 years ni wo mu bi. Okay, to cut the long story short. When we saw question. Only Adom for mo contract net say. Me dem me employee wa ya me ye adwuma ma to contract net say which ma. Say ye Adom be san ye no ma ye ka. O ma ye fie. Omutua okasa. O ma anya hu dede. Omutua okasa. Ah say ha ye me officer. Me na me okasa. E no me bisa akatwi o, me bisa contract. Na me so me bisa. Say Adom xylophone be fam no mo ka say o. We free Adom. Xylophone wo ba no e bia nhihye ni paper ni e be ma ka be ma say baby aka no 4 years no contract so ye be je e bi so 4 years so at me de ko e ho keke no nye payment na me so me pese me hu die twa oka because so be so me contract mo me so be so me hu die ka o de na baby was Adom and the next question baby Sister Joyce pa Adom de na nye contract Adom de no me boy adwuma no but ha no e bia Ghana for so xylophone no yes time mo car ne ka se mo fanye dede wo kromu a time no so ane age ana se e ka ho se time no so afa yo me da se em se me fans as the mechanics o muntie Joyce blessing na mo fa entecho mo re no fo ntu mo ho contract ni mun sem ne they should forget it. That's right. Danny Beats Classic. Yes you da wase say ya support o fans na make us mo so mo da wase pa so ma support na ye pe questions a wunyia no ya samanu a wase o da fans at so ma support o ana o di ask me nko bisa ne on no ko wie esi a ye chi ni wano a na wo bra yi pa ye se xylophone ye sizi mu niema ka ko wi ade eso na me hu amaka say hey you be thief wa we anko wi ade emuso ukoya oni budo ye se AC enye brand new home use ene ese mu di screw da be ye ni say na ese mu tu AC na na ese koti ya pam kwai na me kan eko eye iyoko me ama correct mo ansa kwa na wadi matemo social media no so eye oh my god iyoko enye eko eye iyoko
Enti ni achi anodo no nti Joyce me bisa anodo da enye ye ma me din foforo ai ma me din foforo ye nkoye nim ye to aso a anyomtofo no omanyini wo industry no ya ka ne brofo mu se veteran ade a unten ho omoyere aso omo de omo siesi na je ya adofo de o hwe mu a ensroma enkwalai beto ne nyom me ya abo atma yo se Adom TV mama nyom na bosum ya kenya me ti me de me yere kire mu ni yiri ni Oma edumanya ngoso me ba ha ma hu sakrai bebre e kan ya na ye bebo ha na nye ha ye sa ne ha tie na so sakrai bebre aba ha me ba ha mani ade papa nyame ngoso no ntom nsom no nhiram no ntom ngwane bribiara mo be fe me menti mi ama me ma me be abisi mo na ni na bi go da ma so when me hu kani ene bai e me wife ya menene wo me be ya me mane simane tika me shremo ame shremo adaje nka ode ne ho abechire mo kakra give it up for the mom abayo ko na me be ko musi ono se ya me ba wow this is the man ko ainti na yere no sister Sandy me so minie we so ye me fa me producer and so nche we ya jete anan say ye show your wives there we say me so me church oh munim Sandra Akakpo ho Sandra Akakpo we hefa o man hene so ni why munim ampedu munim ampedu ho yeah church ho okay enti aha any I didn't know common we say ampedu oh yeah judge me obi bisa say hefa no mko ya ade e trigmatic or your life concert bi energy hwa na o sa che say or retired ya o de nse agu ne ba no so je Adolfo Junior na we sha no metwa ya abo atemaso nti ne ba no e ya ade aye je apa wani mama ne say som na deliver e magana high life mi ya boat my yi mi ti anenyo ya mo hweye Adom TV ye nsoma na katetefo no my fast anka ma bo concert bi tafufuo party okuku ni ba ku ginem tetefo no ba ko pa ye start nyum ti say emanyi na ti say bi nua ba nu atwa kontomoa na wa mene no say yes Adom TV e penetime fufuo party sama live band ampofo eje ba bia obia no we amama kai wo ya chia wo so tato papa nyompa ba ye se dan ya hande ma wo timi se dan hu ba bia wugina bia wa hinie ampofo eje wugina bia wa hinie ampofo enti ya wild o papa film na nka wasomantil nim na nka ade komika se ya se o se boat ba wasom dada o perform yes wo ko amanone ekobonyom ni ade nyina wo ya ade ampofo eje nyame nshaw ye kan amanone de se ampeduti we je man burger e wo sa ambassador bia mo hwena mo de mabre ya ha ne de nkonkonsa no ebesi ampedu kagoma sum show your boy this is my boy Wasi show your boy this is my boy thank you into Welbeck Kofi Ampedu Priscilla Anamai Sandra Sana Akakpo Eugenia Arba Simpson Jackson Nana Kwame camera light sound me wish thank me no BAD MCR receptionist cleaners drivers yeah all you too dope you know how we do it the name is Sister Sandy na meno woman na guy suko Facebook Instagram Twitter get it that who say Sister Sandy be a guy